Itu mana lepot tuh ta? On, ngajarang bibit, Adang- ngajarang bi. Arang do tikine yan no namula tuhuta. Ido, unang homar telepon da tuh da, ditiki homar sahit. Bapak, uma, angati pesau bapak uma, ngati pes. Bahan guna nih. Karejo piao bang. Asa boy do papunguku hepeng biar bisa nanti aku beli ini beli itu sama mama bapak juga. Itu ya. Udok tuh dah. Mulu na tua-tua. Dan ngadong ibagasan roanai ikon di paula geleki nanunga hulian salelengon. Dan ngadong songoni. Tapi kan kita sebagai anak juga harus memberikan sesuatu kepada orang tua. Ingok makidan. Udok tuh dah. Holan di suku koi telepon ho. Halaki manuku kabarna. Hah? Ngalas rohannya laki. Gimana? Belum Las. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi masukmu kebanggaannya mereka ditiki telepoko. Uma, bapak, ngau transfer be bapak dah? Jelas. 20 juta. Jelas. Diho Uma 30 juta. Rumah ala bapak doa ala Uma. Jadi diho adang pola mate ho mate. Ngai dok kondang porlui. Holan isuku ko pe kabarnya laki. Ngamadok muniate laki. Menurut tuh. Aman me. Aman me. Ibadah PO. Bering. Hari Minggu gereja ho. Hah? Gereja? Itu dia ho. Kerja. 5. Gereja ho kan? Oma. Na tua-tuai dang itelepoko.